ameza aga nkunigija emirundi 3 mu kwezi bitu nagari kwija gabagari amarofa garukunuka hona baturana engejega kuizamu gaina kawo tinkumanya sosi chati je bagihawo konka ine makawo akatari karunje kindi negabulabula mugaga chegabulizire mukanyo wo wanje nimbasa kumara nesandisha tontakafenere wanje konka biru neiza mu kwezi hona baturana bajyango kitongoro cya umbrella umuringo gucira kushashuza mu sente tubaru kucetegereza ahabwo kuba nibashashuza sente nyingi kugeragera sana meza gbaru kukozesa kashimoto yebuza okuyikomena kumwe Ibiro mukaga kontera biri yo kwese 11 kwere mitware na runano banasinga banya batango ku 11 nozo ko ninza kutaganga kandi no bwire bwenzo kuno kidomara cyamizo kinabisaba customer babirubonga ugarukugarukaye umwe customer iza inobwira to ine mistoka gafunere akusika hagenda ine dukunda kwe umukansa w'kitongore cya umbrella n'abantu nagira ngo bakarondo burugwo bw'amizi minjo mu town council yisingiro bwabura ngo mbwe n'abantu bine kugumisereza bakarinda amizi ga kagera project agariyon gisha ngo kutabenti bagambira amiza gutwine na make munonga kandi population ngashe namba y'abantu bisingiro irikwe yongera munonga compared na namizi agutwine so obwa hati tushaba abantu kugira ngo bakosaga amiza gutwine ahubwo kuba sosize zinde zitryinge kugira ngo tukozese amizi twongera amizi nko twenda kudrillinga borehole aha district tukashanga amizi gatarmarungi kugira ahamagara go muntu so no kugira ngo bakosa amiza gagubine kusya obu kagera project Ministry of Water and Environment eri ku implementinga Ndrusu Nwamanya